Woko Tetteh Quarshie Memorial Hospital, pediatric unit, or ye Juma Ewo Dr. Diana, Yasmine Apeah Kyei, Ediasu just say, Adia Bakubu, where had Jane, tissue, and ma, one more fra, one paya sabiako, or baby, or honor, your fra, every day one. I just want who's any baby and yan, son with one more. Now, pass a one tea, say, be cost one in Pediamudia. Will bet me the new senate to the Fia Chinchia, Bosum Cron, and Soprano, doctor, was a time, wo be won the sound go maba etu be hu se nipa no beba na complications bebre wase sad na ya na eta kwaso na ka ho bi e ma nkwada wo mota ahwe wo nkwa awofo no bebre nso eta ahwe wo nkwa etu wase wasra pa de mu odem wase so hwe enkuntabuo mu a nkwada wo mo echa wu no be se eye apem Eduno enwotwe 120,000 babies and ayetimi ewo mo premature wa mo kwade wa mo branya so ye so ne awo mo na afa asi kangaroo and any incubator and the akeka hom and afa so 8,400 and awo so ewu at the age 5 so mu di fie num no na je say wo mu nyina to na nanom ewo nsiado ni nyina eye complications ya na emma no dodo anya afa afra wo mo kwa ya sabianti wo mo ta enya ye ntie ne nsam ahodo bi a wode etudwa Monhwem antenatal ehia bisa mo ba ni ma ebeti mama ebe koso mama wo ntem ana ebe ma akra na ba ntem ye hu antenatal ho ni aso ano ntem ye hu ne se akra ye wo ne time oba ne time aso no se onya 6 months obetima se onya 9 months you expect say obe crawling obe ria onya 1 year to 15 months you expect so obe nante ba akra ye wo no ansa na time is no onya 6 months na ebi ana wantena se ene wo so money time kaka you obinya be 7 and 8 kwansa na watena se onya be 1 year kwansa na wa start area obetima ko be 2 years kwansa na wa start nante ono ne de no ne time na nso na obaye Dr. Yasmine Apeah Kyei nsama wade to dwane bi eno no na wei eye dwumade bia na omo edi na womode aye nkyehwede ma emma dodo na womo afafura womo abaya sabia ewo Tetteh Quarshie Memorial Hospital na owie wa mananso ho a womo so a womo ekọ bie no womo so ekire nkyehye na omo akwa sunya no de womo nya edi afrim enti womo so omo kọ bie no ye ne womo edi nkomo ubeso yi 95.1 na wahwe ne yi sene be ya onu so be ba be nipa te sene wa ye nipa na oye se enru so na wa wo no na onso onu owosa oye ketekete ya oye ne sa sesi a odo no koma hwan eye wa wo de ya nyame na de ne ma wo nti esi wuso no mu te sene a o ma me nso so wo mu na se mo ba hospital na sene a doctors ne nurse fo be ka kire mo no ese edi so na eboa yen ya cause when this one obese your life cause no me kire me nyina no me di so na ne e de ma me kita me be ya wadru sei no ene na chese nyinsa ni mu awo ne ho nsam de ya ade bia hu hia pa esan se enkwa ho asam ene yedi hu nkomo no na CEO e de ma Perpetual Impact Foundation ye Perpetual Thai Labi tewa tiefo be kaya 2018 Ghana's most beautiful akansi course no wono ena wotimi edi mu enkuduma efri wade watimi aye philanthropist so yibi mapa na ne okomia me ahodo kwobbo dawura akodo betimi aboa ama pomode ho nsam atimi akoyie na eno ena sabre wamo edi incubators a ebetimi aboa ma emma wamo kwa awo so a wamo ma no ebra nso ya so ye be wo mo no ye benya baby ede wamo ato nti yentie tewa ne nsam ade to dwa. And these babies are very vulnerable, and so I'm calling on everyone. I'm calling on teachers, I'm calling on CEOs, come support teachers, I'm calling on CEOs, come support this initiative. I believe that our effort, our support will go a long way to save a lot of these lives. Any way possible, in cash and in kind, I believe that we'll get all resources together and make sure that this dream becomes a reality. That's a papa GMB 2018. And I would say, workers and enwachi what the Acadia be a betimi aboa amaya sabiani jumedi akon kaino biti se washing powder toiletries and the akeka ho ni nyina what be emma womo ye betimi aboa mo adwuma no ayemre yeda so a ewo apomde ho ensemu na enewudu ani kiremu ewo Adabraka Polyclinica